Jokana wamoso kamodu to mantie kendo channel na miluongo ni Luo Show bado nyinge achenjo keto nyinge aloko, iluonge ni Piny Luo TV. Piny Luo TV alafu kaketo ni bracket Luo Show bracket Piny Luo TV bracket Luo Show bracket. Akwa jokana namnu Luo, akwa jokana namnu subscribe the channel, akwa jokana namnu like channel, akwa jokana namnu comment channel, akwa jokana namnu share comment. Yuluo kamuno ntie, yuluo mantie Uganda, yuluo mantie Ethiopia, yuluo mantie Southern Sudan, yuluo mantie Congo, yuluo mantie Kenya, yuluo mantie Tanzania. Akwa uduto no mundu like my video na share my video na akelo ni gik moko kae magi area moko mag joluo kata magi nying jomoko mane nitie magi area mag joluo. If Luo men were to be rated ko jamo okelo jokes kai kendo ma jokes kama kelo gi joluo. Koro winyo kaka samo Suba is a place, Suba en area moro iluongo ni Suba. Ko ng'ano wacho ni Suba and some intelligent. Okay, game is a place. Anasema game is a reasoning. People wa game kata wanaume wa game ni reasonism. Alafu Kabwatch, people of Kabwatch, men of Kabwatch ni humble but privity. Alafu vijana wanaume kutoka Uyoma, anokea Uyoma mwenye anakaini wacho na hard working but liars. Anasema wanaume kutoka Uyoma ni hard workers lakini ni wawongo. Alafu Ugenya witchcraft, joma ya Ugenya gin witchcraft mago jo chiende Siaya County, joma ya Siaya ni boastful but literate. Unasikia literate joma ya ukuno. Haya tunadhianga mbele. Karachuonyo, joma ya Karachuonyo talkative but landed, wamesoma landed. Kisumu argonite and dangerous. Sakwa likes war in illiterate. Seme primitive. Kano conning Nyakach ume organizer. Kabondo fat and lazy. Kanyando land grabbers. Sorry fully privity. Teko wado wacho matek yawa. Kia kwa Suba timbe ungene kaka chali kamano. Kia ga game timbe kaka chali. Kia Kabwatch timbe kaka chali. Uyoma timbe kaka chali. Timbe uchecha